Haga arterik unaitung arajar arpusan kinong alam ka Jantia Students Union. Rengkat bat katukanut kilong kemi kilele kamar ke office rekam jong u Deputy Commissioner. Haga bagilara agi jingtok bandawa bareban ai gejing singan ginong chong snong haga jaka kaput bat kejela asam. Kinong alam jong ke GSU gila ai tiru ekador khas u Deputy Commissioner ban kerpat ban phat Omardor yaki pulet SF10 chok snong lapanga. U General Secretary ke GSU Unil Ki Mukhem ulong bagi GSU dan Shen keladap ikendu yu sembut menteri rang ba kejela uba kemi ia ketenat korbari kejela uba Preston Tensong. Bad ia ke Director General Ki Pulit bad kila kentu ban bu bonmut Ki Pulit na kebentar kejing singan bad ban ajing ada kinong shop snong. Uli itu penakaliang jong Deputy Commissioner ula penti kena ya keseng ban phat da kejing thok saka sarkar bakan bu Ki Pulit SF10 hakene ke snong. Ban ajing ada kinong shop snong. Kam tam akapor bekilit ban bet sembai bat ban pene ke syong sok syong san hakathan. Letu ru ban agaliang jong Deputy Commissioner ula kenturu ya ke GSU banedon pentalang haka Peace Committee ban penbet ya kena gamat bat ban penti kena baganon gejing sok bat gejing singan hakane kathan. Start. Di mentang sengi na liang jangi ka Jantia Student Union Seng kami ngila late Torsha Deputy Commissioner West Jantia Hills District nagabenta ban yakun ya ka hok jong kita igi nong snong ki badon hatay po lapangam ti haga arpundru trik jong banai pendru arjar arpo san nili kendo ya i sar Preston bat ya ka home department abai day bat ka jing request jangi government ban deploy ya ki special force atay hapo lapangap nakabenta ka safety jong kita ginong snong para gajo ka sengi ngilai kendo ro ya i Director General of Police Government of Meghalaya ban bu gajo ka sithi sa government nakabenta ban pan ya gini ki force ki balong special nakabenta ban safe ya kita gi nong snong ki badan hapo snong lapangap te menta ka sengi hadin bangilai dapat tour sin sports secretariat yang EDC ila khot yangi bat ngilayo ya galat ban ya kendo ya i Deputy Commissioner nakabenta ban submit ya kanika ultimatum for the immediate security for the people of Lapangam. Ti hadin bangila ya kren bat i Deputy Commissioner ngala request ban bu ya kini ki SF10 ban nagaliang jong u Deputy Commissioner ila pha confirm hai EDC baka don sishan SF10 nagai liang jong ki Assam hati hapo jaka ya kajia hadin ba i EDC ila phone sya sai sama outpost dan liang jong police kil confirm bagi don sisa ki special force ki badon hakatai ka jaka ba ya kajia haka pedeng ka ki penar bat ki karbi dan liang i Deputy Commissioner ila ai ka assurance ba in tho no sa government nagbenta ban bu no ya gini special force hakatai ka snong baraga jo por ila kularro yangi ban escort ban pahara ya iwai pa iwai inong snong bat kamtam tu kinong snong ibom pat pendep ya ka thung ba bagi bomla ban pendep ya ka ni ka thung katep nagbenta katay inong snong bat ila kularro yangi ba ila kerpat ro yangi bangin long kita ki stakeholder kita ginong snong ibastan na beta ka Jantia bandon haga Peace Committee benta ban wanra jingsuk hapdeng ki karbi bat ki penar nagabenta ka future solution jong kini ki pending border issue ti ni naglang Jantia Student ni dadap daga jings no comment banagaliang jong EDC ila ai kata ka insurance na benta ka ni ka sengi